iPhone 7 je prvi iPhone koji je došao bez headphone jacka i kao takav je napravio veliku pometnju jer je to značilo početak proizvodnje uređaja koji će dolaziti bez tog jacka. Iako slušalice koje dolaze u paketu sa iPhoneom 7 mogu da se koriste preko Lightning porta, uklanjanje headphone jacka je zapravo bila priprema za AirPods i generalno prelazak na korišćenje bežičnih slušalica. Osim toga, uklanjanje headphone jacka je uticalo i na samo home dugme, jer se sada umesto hardvera unutar telefona na mestu gde je bio headphone jack nalazi Haptic Engine koji je potpuno promenio način na koji dugme funkcioniše. To zapravo i više nije pravo dugme i nema klik, što možete vidjeti kada je telefon ugašen, već ga možete pritisnuti samo kožom i onda kada je telefon upaljen. Što se tiče ostatka dizajna telefona, ostao je gotovo nepromenjen uz sitne izmene na lajsnama koje služe kao antene. Što se tiče korišćenja i rada samog telefona, on trenutno tera iOS 14 verziju sistema i imaće update još sledeće godine. Osim toga, čak i ako mu je ovo pretposlednja verzija iOS-a koju ću dobijati, na njoj radi fantastično i ne primećuje se da u pitanju model koji je star 4 godine. Iskreno, nema neke bitne razlike u odnosu na iPhone SE 2020 koji ja trenutno koristim. Sve radi brzo i fluidno i u pitanju je ono klasično Apple korisničko iskustvo na koje su svi korisnici iPhone-a navikli. Zbog toga, a i zbog činjenice da za oko 120 € možete naći odlično očuvan primerak na oglasima, ovaj telefon je možda i najbolji entry level iPhone ako želite da uđete u Apple ekosistem. A ako već želite da kupite nov telefon, s obzirom da je cena sedmice na oglasima oko 300 €, savjetujem da idete na iPhone SE 2020 koji nije preterano skuplji od toga. Za manje od 100 € razlike ćete ipak dobiti telefon koji je po svemu bolji, a još ima i 4 godine dužu podršku. U svakom slučaju, iPhone 7 je dobar i pouzdan telefon i tekako je relevantan i danas i ima smisla uzeti ga za tih nekih 120 € jer će biti relevantan još najmanje 2 godine. Na ovom modelu ćete moći da uradite maltene sve što možete i sa najnovijim iPhone-ima, da ne osetite neku preteranu razliku u kvalitetu života. I upravo to je ono što mi se i sviđa kod iPhone-a. Jednostavno traju i jednostavno rade, ma koliko god izvikano to zvučalo. Što se tiče rezultata na benchmarksima, značajno su bolji u odnosu na iPhone SE iz 2016. i na iPhone 6s koji su direktni prethodnici ovog telefona. Kada su u pitanju kamere, tu je zadnja kamera od 12 megapiksela i prednja kamera od 7 megapiksela. Dva najznačajnija moda za snimanje zadnje kamere su Full HD u 60 frame-ova po sekundi i 4K u 30 frame-ova po sekundi. Zadnja kamera je dosta dobra i predstavlja unapređenu verziju kamere u odnosu na iPhone 6s i na iPhone SE iz 2016. godine. Kamera je takođe u nekim segmentima bolja od današnjih Android telefona ove cene, a to je zato što je ovaj telefon pre 4 godine ipak bio flagship. Naravno, u nekim segmentima je i lošija jer koristi malo stariju tehnologiju i nema neke modernije opcije poput Night moda. Što se tiče prednje kamere, sasvim je solidna, ali danas možete pronaći bolje prednje kamere čak i na jeftinijim Android telefonima. Bolje u smislu da imaju više megapiksela, prirodniji prikaz boja, portrait mod i možda još neke druge modernije opcije. Meni možda najviše smeta što prednja kamera na ovom modelu mnogo zavisi od svetla. Sada dolazimo do gaminga i kao što ćete moći da primetite, možete da igrate igrice bez ikakvih problema, a da vam korisničkog ugođaja ne manjka.
Iako A10 možda nije najnoviji chipset i dalje je prilično moćan i može da tera čak i nove igre koje izlaze u poslednje vreme. Možda će nekima zvučati čudno s obzirom na to kako ovaj telefon radi, ali on ima samo 2 GB RAM-a, što pokazuje da je iOS mnogo optimizovan sistem kada telefon sa 2 GB RAM-a može da ima ovakve performanse u 2020. godini. iPhone-i su generalno takvi telefoni i napravljeni su da ne morate da brinete o specifikacijama. Bukvalno nema potrebe da gledate specifikacije telefona, već samo godinu kada je telefon izašao i znaćete da li je uređaj dovoljno dobar za vas ili nije. Ostavlja vas još oko minut da pogledate snimke gameplaya i posle toga prelazimo na završni utisak. Za kraj mogu da kažem da čak i ako ovaj model ne deluje nešto vizualno različito u odnosu na iPhone 6s, on zapravo donosi vrlo značajne promene. A te promene su uticale, a kasnije i oblikovale razvoj sledećih iPhone modela. U svakom slučaju u pitanju je model koji je i dalje relevantan i dalje može odlično da vas služi i čak i ako kupovina novog možda nije najbolji izbor, kupovina polovnog je i više nego dobra kupovina. Uostalom, vlasnici ovog telefona znaju o čemu pričam. To bi bilo sve što se tiče ovog videoklipa. Ako vam se svideo, ostavite like, pretplatite se na kanal i pogledajte druge videoklipove na mom kanalu.